Nkela varantwa va ingiseti ka nongonoko wa hina swa vutomi vito ni mina Phasi Mondlovu. Nakambe ka nongonoko wa hina ta va eka ichuka erevele mahanyele evanhu va ka Gaza. Anakambe na switoko swi tele to va eka ikhoma ke nongonoko wa hina. Ita va eka ikhoma timhaka to hambana. So tsikani ku nani murhandzo wa ingiseti wa kota ku ingisa nongonoko wa hina live ke YouTube ni ke SoundCloud. Leswi nga kota ku endla hayi aswinonohangi follow kumbe ku landela stream ya mina ngiwa Phasi Mondlovu ke SoundCloud u ingisa nongonoko wa wena. Awakota kambe ku landela Phasi Mondlovu wa subscribe channel ya mina ngiwa Phasi Mondlovu ke YouTube. Ani vula ke lava nga kusuhi na internet mu ingisa nongonoko wa hina kwalaho. Nakambe ka nongonoko wa hina itava eka itirisana ni vanhu vo fana ni vinyi vendhawu ayivalula ma-MP ni makhandzela hi revele swi ku hluvukisa ndhawu. Itava eka ikhoma timhaka temapato swo tala ni swidyondzo. Itava eka ikhoma timhaka to hambana. Nakambe ni tava ka hi kota ku hitisa vanhu vo fana ni makhandzela ni ma-MP ka nongonoko wa hina ka va hlamuselawo mavonele ya vona. Itava eka ichuka hi revele leswi ku rima kambe na swi tiva ku loko li lembe la 2017 ku rima ka hombe ku pfile ngopfu masin'wini. Ke revelelo le ku rima hi ta va ka hi tirhisana ni madumeni ya hina kumbe ku varimisi va hina. Valavula timhaka te ku xaviwa ke mavele swi kahle ku upa kambe a swi twa ku ke lin'wana reve a swi kahle pi mavele ya hina a pfumala xavo. Se hi ta va ka hi tirhisana ni varimisi va hina eku va hi pfuna ku swi famba njhani hi ta xaveliwa mavele ya hina ke ali tiva lembe a na ha tiki lembe lile ku hi hluphekile ngopfu vanhu mavele a wu pfile hakunene mara xavo wa kona a wu nga tsakisi. Se hi swilo leswi ku hi la ku varimisi va hina va hi pfunetela. Nakambe ka hi fambela mahlweni na nongonoko tsikani ku kerevele swi ku rima sweswona swi twa ku a va kuna nakambe va vuwa ku timbilu ta vona eku mavele va nga xavisa malembe nga hindi a va so hakeriwa timali ta vona. Se hi swilo swo fana neswo ku hi fanele hi kota ku tirhisana ni varimisi va hina kahle. Se nakambe ni ta kota ku tisa varimisi eku hi twa mavonelo ya vona ke revelelo leswi ku xaviwa ka mavele ya hina. Na tshembisa ku ke nongonoko ta ku ni ta va ka ni kota ku ni vulavurisana na vona hi twa ku ve yini ke nongonoko wa hina. Vito ni mina Phasi Mondlovu loko ku sungula ke nongonoko wa hina nguva swa vutomi nongonoko hi khomako mahanyele evanhu va ka Gaza. Hi khoma timhaka to hambana te ku dyondza te yinini. Hi ta va kambe ka hi khoma hi timhaka te swe culture ya hina. Ni ka novela hi revela bava Herbert Pikela eku hi ta va hi tirhisana na vona ka va hi nyika nyimo eku swilo swi nyimile njhani ke revela vona leswi Gaza Trust. Nakambe na swi twa ku hikwenu hi chukile mahlo o tshuka swi endleka ka July ka nga saleli eku hi ta kota ku lungisela etlangu wa hina waloyo. Vito ni mina Phasi Mondlovu a hi hlanganeni kambe vhiki yi taka ka ni mi nyika nongonoko swa vutomi. Nakambe ma kota ku ni khoma ka nomboro 0774232478 mi ta phinda kambe 0774232478. Mu ta landela futhi nongonoko wa hina ke SoundCloud ni ke YouTube. Mu nga rivali kambe ku like Facebook page ya mina ngiwa Phasi Mondlovu. Ma kota ku nilanda futhi ke Twitter ni Instagram ke lava nga fona kwaleyo. Salani.